Gala ana mo sifan bara ni sudah daga bara tindi mo ni sudah da bara tayaruman tayo gamali na di stadium ta Sifura. nafuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu lisidinja ummata oromoda unta kabiyya la kay sirtarun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri channel lakana waddo fundulu. Ayya narraga kono kay suman kapada sidinda ada sifa na kay suman taysani. Sifa wal baytani. Sifa assalamualaikum jimi dawatu tara tufte jirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haraga hono isre de ane jirra sifa wanje tulala naranta na sifa ku sara kunu buni sadada jete sifa no ku sara kunu buni sadada ambijeti yangala jete sifa sifa bijete galta akam tata mege sara kunu ko Bihiyangala. bijete is Ethiopia. bijete Ethiopia yete kono sifa iro mani kurkuta no mal jalata mani kurkuta no ka use bita kana ja kaisa ta mal je chufta ko irma de kashani galla ja kai sifat biti te Ethiopia ada jote Ethiopia ada moromi ada biti te Ethiopia ada jote biti te jakono sifat dagoto ta mal jeta no jigala etamo isin iseti ngala etamo me mal jeta dagoto ta Nojigala. isin no jigal tani eta dagoto to jigal tani sifat no jig Ejane. Uno dem sai siri dem sta jirte jette sifani warra yamani no ma jetta sifa warra yamano se wajini galane Warra Yaman. La. se wajini galane Ngala. ever asmatane sai boti te warra asiru ma jetta Ethiopia ndema. no jide ma ta mota jetta Eta akabita jetta ni bitaka kaisa ayani furawat. akabi sai boti te ane kunte bu sai boti te fode tinte man ka dan jaw oromo yaman jutunda khani anan jana kabi diste dem ta ta mutaka sai boti te unda kabi diste sifan Nimfura. Nimfura khalas. nifuta ayye ga dawoto ta sifa kono sabes dawoto ta slim fode te sai boti si slim fode jette tiro tayara ne jira de tayara dem ta bahara ne dem ta tayara dem tayara jira no Tahran ndema. aluna sadato Nsada. Nina jesa. aluna Nina jesa. aluna jesse biro da barta duba sifana hagu tayari bu sarafni bulu sadata talka Lakin sadat. akam tata me Min iya. ni iya Ye. hawli yi tamara to kada tayara bila rachi ka bijete bitaka Jannatan sana. hagu tu jannata senta sifan ko no yonin tes jannata sena bidaka nanti ti jette yo kan ningala bijete jette rabbin no hagal juga ngete nyette karada slobane oromo sana yaman jirtu yaman gutu warra jiru sana ko famiti warri yaman jiru fundunu ibida jala rabbin no hagal chu insha Allah ya rabbi je amalle warri yaman guya arbada ya rabbi je guya arbada barakuma lama fi didemishan fati afrafa do mai sirratti ya didemisagdedi ya didemisagale kan ya da sani yana ci sara garsi fa jufde ban fakata mirga sani gafa jufde mai yana ci sara insha Allah rabbi mirga sani hamul da sufi hundu fa kanya mirga kanya rabbi na hamul da su wanda ban da rabbi na katofe mega aka jufta wali ne arkina ni len fa satte narmada ya rabbi je ya arfa adati ara sala sara jirgu ya video ta mare ya arfa adati ya rabbi je waje rumana mega isin da kai sanar kai sani tiki te bisa isani tiswanjan wakatoni yamanu kajira dutti ya sani dabarfatani yoni tisarati yoni tisarte bisa ante bisnefi akasatti ga rabbi je te bisa isani ra ekatani waje da gof jirana te bisa isani anillen takka ra isani warahin takka yaman kono qabrota wan bira fiqani qabri da hujrani qabri gibbiin qabriidha sadii ma afuriitu dhaabee jira qabroota dhawaa jiranii qabroota illee dhawanii gisee ummanni itti dirmatanii baasna jaanii qabriisa ummata beessanii laallaa takkaan deeffannaa namni qabrii keessa namni sa'a afaramee irraa jiru rabbi rahmataa godhuuf warri kafeenyaafaan ni laalla jaanii gisee dhaqan gaa qabrii san teenyaa miti ta ummata arabaati
nuti wajjima qabna uummata Arabaatii fi baqataan adda addaan hin qabnu garuutu tarree keenya keessa jiru miti akkasitti gisee dhaqan qabreessanii uummata laaluuf dhaqellee irratti ida'aman jechuudha fayyaa kan laaluu dhaqellee ni dhawanii alfa sadii akkasii dhawan qabroota sadii gurguddaa dhawanii namni gaa jiru fixeeti jiru gahuu fi dhabeeti hadii dhawu jiranii hadii dhawu jiranii subhanallah qabrii keessatti namni raambaa lolli yaman lola addunyaadhaa hedduudha ture lola adda addaa arguudha ture lolli yaman lola nama sodaachisu lola qabroota dhawu jiranii qabroota dhawu jiran nama moomina meeqaa keessa jira daa'imman meeqaa keessa jira ilmummaan namaatu hamaallee haa ta'u eega takka akarametti fuula rabbii isaa galee araanni isaa soso'etti gaa rabbii janaazaa uffise deemtanii inni sososinaa jedhanii kunaga ammaan tana qadiyoota akkasii dhahamuu jira gadilii inni qabu ibidda kana keessatti dhahamuu jira akkasitti gabee warri yaman kun biyya qabrii dhawan kana hin teenyu biyya halkan isinirra tumaa bulan ilmaan mana qollofatanii deeman ilmaan haati bira jirtu abbaan bira hin jirre jira hulaatti cuftee biddeena barbaadii fi ilmaan abbaan bira jiru haati bira hin jirre jira haati darbitee deemte kunis ulaa cufeetti dalagaa deema amma madrasaallee hin jirtu ulaatti cufee deema madrasaan arafaa booda inshaallah amma madrasaan hin jirtu ulaatti cufee deema ulaa itti cufee gisee deeme kanaas gaa abbaan nagaan ittiin galuu jechaatu dhufa haatirra jirus nagaan itti galamu ittiin galuu jechaa dhufa ijoollee akkasitti jira gaa ilma ulaatti cufatanii deemuu hin danda'anii biddeena barbaaduuf hin danda'anii akkami gaa yoon dalaganes biyya namaatti bittu nama hin taasistu inshaallah gamee du'aa godhaaf warra yaman hedduudha rakkoo jiranii kana gubbaadhaan oromoon teenya deebitee biyyarraa asif baqachuu jirti biyya isaanirraa asif baqachuu jiranii biyya nama jiru bira kutanii nama du'e dhahu jiran rabbi sodaadhaa biyya kanatti isa deeminaan isa deemchaa ammallee rakkataa hedduutu warri as deemu jira maalirraa as deeman biyya kanatti wanni as deemaniif hin jirtu akkasiin isin jaagaa daawwattoota keenya kun ogaasii kanneen gana jettee ijoolleen halkan ni baarii doguu ibidda kun bu'u saniifin gaasini deemsa siifaan araan tana yaadessi isin ibsite nin deemaa biyya tiyyattiin galaa mii kana kamiin galtenaan baharaan ati baharaa deemtaa bira ani gaa baara soo jindeemu ni sodaadha baara Maalin deemna hayya? xayyaara na hanga banamoo xayyaarri amma ta'ee cufamee jiru hanga xayyaarri banamoo ina xayyaaraan deemna hanga suu gaabsineetuma saarufa kana jala teenya akkasii gaa'ee kajiruufis du'aa godhaa kajuufis du'aa godhaadha daawwattoonni fayyumtiin warri chaanaala kana hordoftan hundinuu akkasitti gaa kajuu dhahamuu jira yamannitti ijoolleen qabrii kadhawan kana isiniif kan hin dhiyeessu taate malee hayyamni hin jiru biyya kana wala tiraabbileen hundeessu barree viidiyoo marree waan jira isinii gallakkisuu hin dandeenyu saniifuu gaa yaadimaan isinii ibsina isinillee sooshaal miidiyaa irratti ni argatan na fakkaatti sooshaal miidiyaa irratti hordofaadha waan yaman irraa deemu jiru yamanonni yamanis gaa usanii arraan tanaa kun bara 2025 kana keessatti lafaa kaa'anii mirga isaanii gaafachuudhaaf rabbi nagaa bobbaasee isaan nagalchu abbaan biyyaatu gabbee mirga isaa gaafachuu hin danda'u rabbiin nagaa silaa ana heerumaa fi seeraan silaa gaafatanii hin fedha yoonichisa manguddoo ergatanii silaa seeraan gaafatanii hin fedha mirga isaanii gaafanna jaan gaa'imee mirga isaanii rabbiin addunyaa fi akhirattu haa sirreessuufinis jaajee dooyii godhaafanii meesinis daawwattoota keenya gaa dooyii godhaadhaaf warra yamanii hojiifis hojiruufis hojiis kun nagaa hin baane qabrii dhahuu jiranii hojiruus dhahuu jiranii alhamdulillah rabbil alamin nama jirutu waallee warka akka isaan baanes karaan tokkollee nuuf hin jiru karaas rabbi nuuf haa banuu eeggachuu jirra karaadhaasi akkasii gaa daawwattoota keenya adda adda turelleen viidiyoo isinii dhiyeessaa biitti biyya lolaa waan taateef wanni hundi waan nuuf hin michooyneef wanni takka wanni nuu mijaa'u hin jirtu alhamdulillah rabbil alamin tarmaqaa isaa waan hundabini assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jaa siifaan maal jettame daawwattootaan siifaan arma qofa daawwattootaaf dhiyaatamu itti deebite daawwattootatti ammaan boodaas deebite amma deebitee ammas viidiyoo daleeydaaf daawwattoota tanuma qofatti dhiyaata
siifaan gaafii ittiin ida'aa jetti inshaallah waan qabattee deebituun isiif rabbiitu beeka. Hayyee siifaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhe daawwattoota keenyaaf du'aa godhima siifaan. Yalla salaama daara salaama dhibee daawwattoota irraa turtee jirtaati isa kafayyaati. Maal jetta? Oro dirama kabira hindalaga. Dirama biraatiin isin dalagettee siifaan waan isin dalaydugaa hin beeku ani inshaallah wajjii itti dhufuuf teenya waan isin dalaydu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtan hundatti nagayni isin